Odofo Yamobibia Jumobibia Kwaba the African History and Heritage TV so the Dobwa Dias so the Dewi Achayen. Sounds on a vestre Obwa Diansamun Shrai, the African History and Heritage TV Afyafona TF Sebribia their content etumo mo subscribe na mo share Obwa Dia Inshramunina. Subscribe na share nama atifo nkaye no enya kase bo a yede bai ebintie na beni so mfaso odofo de na ne yede ba ne somosomfo historian Kodu Agyemang maji akonwa bio na meji akonwa mo nim se ya semaranko enche bia ena mebeye presentation bi efa menana obi boahe na simbia okaye eho na atri no mehwe na befu kasafidie ntenten so na mehu se mbi aye friend comfort love wa responded to it na ye channel we so de essence eye adisuanti no bribia no ye koka sem na se obi antene ho ase na obeka sem foforo na ese samba biu na ye betrim with more evidence enunti masabre muhum hai ono de ototo ayampia nekasa ode bae na munyede nanso yen African History and Heritage TV de isan se ye kira de nti wesi bia bi furu bia no ababia a teacher for de esese yin abotre na isan ebetrim na mensebre no na se enso ebema menu ababia oye bononi aye friend mama ba presentation we come up if say ubisa question bia menim say sa presentation we ya no o question ubisa ye ne say sunwane ahemienu ene wo ho na yana na sante hene ese sunwane ne dia enti wo betuma we nya kokoduro aka say sunwane ne dia no ono ye hene o minu aba mama ba ahofedua domani ba ahofedua we de mestropi sunwane ahemienu ni ha ayo hene ba ko ene wo ha ye nana boahen kokwa otosuminu ojiamansan boahen kokwa otosuminu lawyer ni beka said me hold the brief for him ononkwa ni yinim se oye omanhene ewokrom ha ewosumyan ha ewomse ngomya semna asema ba ho na ye imu research brano no ye de ne ibinya anase ne yebeti betu atifo anim na atifo nso ate sunwan ngomya sem na se ba so far no de boni bia ni ha dede bia ni ha nti bia mana komanto ne yam sene nananom bono fo achichiri sunwan man mana ye fe no enya de aye dede ne pinjin ne mentem ho ase ebese sunwan man olofo subscribe na share nama atifo no obia enya bintie na obia nya den eni so emfaso na producer asem no a medeba na no emsenti ase anya adwumanti yebesa na timbio na yense bre no yenko ahoma no so na yenkotie asema ye na obribo ahe okaye social media mempesa mese memra kan bi ada no am say problem ne say obribo anya ko ayi odafo jamansan bohen kokko ne wanhwa ode ne baba kwa asante nsam hunu sunyanfo from okom no kwa samuni mu a if you are daft and dumb sunyanfo bohen kokko no on ye nyama ne kwantwa be from okom ha benua pa ne adudo nyina ane bafo ba be ko nkranza no benua
The Kwaman people fought and defeated them in Amakum. Kumasi Amakum. Yes. And a mama come for no. Ehwetehweteyam ebinim koye tachimentia ebinim koye adujama ebinim koye sudwane ebinim koye akumisa domase ebinim koye dokro nkwanta ebinim ko nkranza bebre da hweteye Kwaman people fought and defeated them. Those 32 also fought and defeated them. Ewe atifo asema ye na no bribo an kai ena my latest presentation me can say or no one is statement no awakan paying emamate ena based on the statement or can sabri no and I'm the judge no because previously no or can say kobia man fitwi man pioti akenten obri eboa safo no bia beye Kwaman hemfo no na asante mai o se tutu ene de asante bai metina se because o se tutu nada fo obri konfo ne beboa Kumasi mamponsu tebia benkukufu no mano meeting abeye no kan se o senti na yehie because sabre na denchafo no dibeso nti beboa ba no na bakoto ahye denchida so enti osanti na yehie osanti ni yakan ho abom no beye osanti no beye asantefo eno na yakan se na ye na asantefo enti asante man no de the name asante no de eye ositutu cham de te no eno de ye na obribo ayo wakan sa pe mamate eno so eye no kritrudu na sa enete de a me take it on ono amasema okai ose Kwaman fo ene kuti amakumfo ena makufo eba ha wote ase Kwaman so no na ose tutu mai ose tutu ba ya no besesa din Kwaman no ye ni Kumasi enti ose tutu na be ye the first Kumasi ene enti se Kwaman fo ene koto she amakumfo so ene ma dom no bi eba ha na bebe transunwa ha de a na chese sabra beba no na asante maaye na asante maaye de a na chese bentimi kase be ya asante fo me argument na sana pesemse se obetie ne audio no ya o se Kwaman fo ne koto she beso akire no se tutu nso eto she binum so na beba na chese binum di kambae ansana binum eba ba be di kam ba no de beba na be nya asante for because ne asante mano enchase argumenta na me advance eno no ntiatifo amutie mu mon assess ye na no bribo ahen ni statement a okai na mon fanto me explanation me de ameho se me distort history no ana se me say history no Mwambegu me nitro da history na makusua wo university na various books are makai na edoso enti me nitro e wa bakosimda sanete na minuanom ye be kinkan akinkan sembi ha e ha na before then no ye hwe ni se o ye Ghana ni na o ko buchiri now call naturalize ho se Canada o se US o now call naturalize ho se o ye ho nia o ba Ghana onye se onye Ghana ni bio it's as simple as that enti se obi mpofra asante mani na se oba ha obetra bono mani no ka se ma naturalize ya o ye naturalize bono esse otiase sa also na asante ya e wo hoyi denjirafo wo mbonofo binom so akotram yebekenkan no ha otiase ba naturalize adance antifo eno de ye kan ojitum na obi so free asantim na obe naturalize bonum dia eno de onyentum bonofo ye wo problem o binia susu honwe otiase na menche hono ne mpese atiefo ete ansana mako akenkansem no eso ne se mama be
mesro bebre ma wakomanto yam sante hene ntimi nkase sunwan ye ne dia sunwan potamu ha sante hene eni asase wo ha na wakaze sunwan ye ne dia ntia no de motia moma mo buntom yam ehun hia so hene bia be ansa sa akwhye no ehun hia se ye nana oja mansan bo ahenkoko mprimpri oye sunwan man hene no obe ansa sa akwhye no this year oye black me African me black man ehun hia sem kantre ni pasem ye black man ehun hia sem kantre broni sem ye black man ansa na wahun sem ye black man sa ena ade no ete enti sunwa man na eda ho no enye bo ahenkoko ye nana bo ahenkoko a ofura makum ono nko anasefo anane dom ene constitute sunwan no dabida sunwan ohwe akwamu group no be free ba be di akomo akonwai betese be free denchira ena be betra sienchemu be free obeba sabien akufuru mu Ashanti region ena be migrate ba nti hwe ba bia be free ba be di benkuma konwa wo sunwa ha nso be free denchira be denchira fo ota se twafo akonwa ba be di twafo konwa sunwa twafo konwa no be do mafo be free abobo number 4 so be di twafo konwa krontina konwa na nabofutia nasefo be ne bi di krontua konwa beso na be yatimfo na be kobo be ho dwa ewo akwamu nti akwamu na be free ya be bahai na nabofutia anoye ha obahai enti nya makumfo nko ene chichire sunyaman no na obi atena ho aka ye na obi boy wa aka se nya makumfo na be chichire nya makumfo na be chichire kane no se ne yesiti ne se amamfo etutu bata na ba no kobo ba bia esan se kane na ye kojensa asinti dom no nyina timhia we ne nipa free denchira na aba we su ne nipa free akom na aba we su ne nipa free asantemamu e na behia ye behia tete no na ahemfo no dodo no aya abofo e na tete nso na ye kojensa ase enti sometimes behia bofo a woni gene pa no a utim tutuo ekumwa dodo no na ye nim se oye soja ni a wabene enti no yetim kase wo sa abofo edi anim se beyo na atamfo bi ba obetuma boaye ma yakontia won na jese ye de sa nipa no a oda nipa ku ba ko bi ano agina ho se oye be nyina be panini na ya ye ne hene na baba ka no be mpanimfo no nyina aye na trankonwa sa na kanetete no na ye de chichire man enti o man bi o bo se from afo we free and bebe shia ne ba be ma be hu post ne be te ho ni be di be post anase be bu be man sa na sunyan de no te sunyan de no from afo na bo ahenkoko one na damfo bofutia ne di kamba ha de akire dom no bi efri denchira ebai dom no bi efri kwamu dom afo ebai so ebe kan dom no ho mabemu eyeduru sana so ya de no te ye beko akenkam sem no eso ye nana bosuma asom krawire a wonya ne baabi ko ono so otiase no otwere book bi omo bi twere sunwa history kakra bi eto ho a ne title no ye friend is Sunyane profile written by one Mr. Atta ono nanana ye nana bosma son krawri oma ne twere sa book yi emu na mebe kinkan sa ansemi afri nana ya nyama
ne picture ene bohoi sunyaman hema onya ne ba biko sunyan ahemfo bebre emfoni wom Nana Kwaku Pepra Kunti Nana Safradu Mankwa Abakuma hene Nana no bebre emfoni ewom Mr. Edmond Kodwata onoso ndie wom Nana Obri Yeboah the third benkum hene onoso ni mfoni no wom Nana Asare Nkonti Makon Apoja hene Nana Kwaku Benkai Adonten hene wono minyina omo picture wom eye Nana Bosoma Ason Krawiri ono ne tag na oma obi etwere sunyan abakosem kakra edito na kuwia ho ede ma no eno copy na mensa kan your friend sunyan profile na nasar bidi akon ono so nim fonyin oyankobia hene sunyan traditional era nim fonyin wom na pokutua adwanto ahene ono so nim fonyin wom enti momme enkoso ye na Bosoma Ason Krawiri ono so nim fonyin ebochiri na yenkoso also historical background Sunyani profile. This historical account was spelled out mainly by Mr. K.A. Jam, a noted Sunyani historian and scholar, at my request, after consultation with Nana Kusia Bora, Jasehine of Sunyani, who also helped along the line. The consent was given by Nana Sunyahene, Nana Bosoma Ason Krawiri at Ahimfie on Sunday, May 21st at about 11 a.m. I took down the salient points for a research after spending some time with Nana Abra at his residence, Zongo. Later, Mr. Jan volunteered to write the whole lot for me. The credit of its accuracy must therefore go to him. The story goes like this. Owura na otwere sa Sunyani profile we. The otwere say Nana Bosoma Ason Krawiri the lead. Ono the man kwan say unkruchire Sunyani abakosem kakra engu book so emfanto emanchirima enti owura bi a oye ne moa na ye frɛ ne Mr. Jan now nti yenkoso Osi Nana Boa Henkoko, a member of the Royal House of Amakum Kumasi and a hunter, broke away from the family as a result of misunderstanding and consequently migrated from Amakum with his sister Nyama and followers in the 18th century and came towards this part of the country. He first settled near River Tano, which was uninhabited. There, he was later joined by another hunter named Bofutia, who killed an elephant on an uninhabited land, which later became the permanent settlement or home of the Amakum Royal. Near all can say, Nana Boa Henkoko, on the Ninuaba Nyama, and in Nabusiafo, if from Amakum, na bebam, bebe setter, we di come setter tanoso haya bambison. Eho na bebe shia, bofobia. Ono so ye friend Nana Bofutia ano so ono so enama oye ha na saa bofo no okokun aboa ewo bia na nipa nte ho o se uninhabited land bia na obi ante ho ba bia okun sono no Nana Bofutia no kun sono no ayi dwa no eho ena Nana Boa Henkoko one na damfo Bofutia yi a ono so efiri akwam no ho ene bae bekobo besesen ena beto ho asundwae evize ho na bedwa asono no
yɛnkɔ so ɔse Mr. Jan maintains that after the Abimoro War, in which Nana Boahen Koko was said to have fought on the side of the Golden Stool, he moved from Asantru Nsuyano to settle permanently near the river on the land, where Bofutia killed the elephant and named his hamlet Asunjae. That is a place where elephant has been killed and freed. Or say, Nana Bofutia, or no, Obae no, Ofri Tanosono, Obetra, and Santru Suano, and no a subi ewo Sunyaha baby. Na ho, and na babia, Nana Bofutia, Okun Sonono, or no Nana Boahen Koko, Okobo na kura. Na Okobo na kura no beto ne ho se beto akura ne din se ɛha de ɛyasundwae if you say ɛha ɛna na abofutia otutuo no a okun so no ndi ɛha ɛyasundwae atifo mutie me enti na abofutia ɔno ne dom beso be free akwamu baaye ɛna nana Boahen Koko a ono so ne dom be free hefa be free amakum baaye bene bebe chichire Sunwane na ne otutu a okun son na babia otoye bedwa no ono ne Nana Bofutia na busuafo ene di Sunwane kuruntire Nana Bofutia na busuafo ene di Sunwane kuruntire Modika achirem se kane no nananom tubata framamfo eba bihia betimi ba ko se wo dianim se ebeyo na otamfo bi ebeto ahye aso a obedi anim yakontia no usually no se nipa na bebeyi na no eya na betayi ni ya ne hodom edoso no ise ya na be wa adwen bi se ya nyi ni ya ne hodom doso no wa command ne hodom no ma otamfo bi ebeto ahye so a yakontia no a ebe problem ana na bia ono ye hunter obofo a nani gene na otim tutuo komwa bebrebe no na be position no amano se dianim na no nkyere se nipa baako na chichire kro nipa baako ntimi nchichire man abusua baako ntimi nchichire man o man bia ni Ghana ha traditional state bia ni Ghana ha abusua baako na chichire ye Asante maye da was nye senya abusua baako na chichire yo oyokofo ne kofa baade nanso mampon ye bretufo saa so na sumda ya dua na beso na bia de dane man oti ase adansefo so eka ho bi enti nipa baako enchichire man ewom so man no ye benyam obi a odi animu ono ye be friends e bi akofa bae ana se odikanfo na no nche so ono nko na chichire enti wo hu se Nana Bofutia a ono firi akomu no ho abae na obehia na damfo Boahen Koko be kambo mu ne be chichiri Sunwan e na be che be post to say ya behia de a ene Nana makum wa ofiri makum bae wo na obedi dom nanim na wo bodi achire a obeye o second in command anase kunti ne eye Bofutia enti besi ne Boahen Koko ono na busua no di sunya akunwa na Nana Bofutia so na busua no beni be di kruntri akunwa achire na domafo binum so ebe ka ho na beso bedi twafo akunwa ema won denchirafo binum so efiri ba bi bai na de adonten akunwa de ma won sana Sunwan state na etie enti Sunwan state no eye frefre kobo from dia na
untimi nkase sante ne ntimi nkase bo ahen kokko na busuafo be firi amakom ne baye nti no haye na sase sante ne asase wa sena mbi kankan nipa no tubata ko baabi na se wokọ naturalize a na o yehonia otaze baabi a ofiri ye no de unji ayero eho umfiri ho bio mame ma one typical example he Ghana ha kra ye we no obekọ border point bi e o ye German ho ye okwamse krum no wo Ghana ena abusua baako nipa kro no na echichiri kwanse krum no osanko chichiri kwasra no na kodi voa be ya busua baako e ya busua baako kru baako ba kwasra no fo na ba kodi voa no be frebe ho Ivorians be ya kodi voa fo be nya Ghana fo e na kwanse krum fo so ye Ghana fo be nya kodi voa fo even though be ya busua enti obi ono free ba bi sam amakom ni we so efri akwamu no ne ba ba chichiri be man e wo ha enti utumi nka se ofiri amakom ti no oye santini dabi oye sunwani eso wa ba chichiri ni ne man osunwan asase so a odi ni kuya ba bi oba chichiri no eye bono for asase so nti ojetum se oye bono ni it's as simple as that mumien koso e o say a Wapani nephew of the Bantmahene was living at Sekitia in the Kwachuma area during that period. When the Bantmastu became vacant, he was sent for to fill the vacancy. On his way back home from Sekitia, he, a Wapanin, came across Antipem at Odumase. A Wapanin, therefore, entrusted his sick brother Bosompe to him, Nana Antipem at Odumase, to undergo medical treatment. Some of the followers of the Bantmahene elect, that is Nana Awua, were left behind to take care of him, Nana Bosompe. Entino, Antipem busa, Antipem kwabna busa. Ono so ye denchirani. No tutum sa kwatena techman no mina no so ebetena pom ha. Obetena pom ha no chichire ne man ye friend Domase. No tibu. Oti hwa na awua panyini ofi Sekitia no Sekitia no German no district. Ono ne dom every Sekitia ho se beso be free bantama e na bekobo be ho bia wo Sekitia. Na konwa bi ato e wo bantama nti be kwa kodi. Na beduru ha no e na Bosomtwe awua panyini onua Bosomtwe no yare. Ontimi nkobiu e na be hu hwan be hu kani dinsifuo na dinsif ni bi ewo Domase ha na odo ene metna ha na dinsini asamnyade e na dom no bi yese ne ye tena ne nchen na yahwe no kosise obeti akọ ne betena ne nchen enti saafo no e na nne ye frebe ho awua Domase ana Domase number 2 enti Domase number 2 ono betena ye frebe se obetena Antipem busa Domase number 1 na saase so on the two ne danuya na ofri ba bia ba na so bi ma wasase na otena so a na asase na yewodia even though wunti wo bantama be ane awua Domase foi besum ko bantana dom no de mo betuma aka se mo soma ko bantama na asase na moteso na de enye mo de ya Antipem busa ono ye denchirani na asase na oteso ntimi nua ba mama ba mawo bonto yam na wedie eye tietia akinye bia anye den akinye bia ni ho asema meken enkrata gu ho ewa him enti enye se eye bosrimka minianom aha eye African History and Heritage TV subscribe na share na ma afoforo enti kasebo bi enti aha eye bono sunyane ye bono
about comfort laugh. Nasema na all can say. Bono enye kingdom. Ebono no ye kingdom. Ebono no ye kingdom. Mami se ne ane bobi esiti no. Nyesa na ne kasati ekra. Whether bono is a kingdom or not, no. Ana se bono no eno ne ye akan kingdom a edi kamba or not, no. Yibinya afri bukwem akenkanse ma mde bay. Yebeka afri book bia John Abamnyako on a tray, or say the forebearers of the Akan chieftaincy system in Ghana, the Bono and the Akwamu. Mekanfree page 18. Or say the Bono man emerged in the 11th century and had its capital at Bego, located south of Blackwater, Nekrundato. The Bonoman Trading Center, Bego, was the largest town in the southern part of West Africa before and at the time of the first European in 1471. Portuguese ebae na Bonoman so ni kuru kese na ye friend Bell and ase Bego no na eno one of the whole West Africa bedi kosopa. Many of the Akan in the modern day Ghana migrated from this empire. Binia comfort laugh. Was a Bononya empire? Was a kingdom and ye kingdom po? Empire there a home kingdom so. Ota ye John Abamnyako. Or say a ye kingdom or a empire. Empire member say a no kingdom no. Yemana make come. Let's go ahead. Or say many of the Akans in the modern day Ghana migrated from this empire, and thus most of the Akan culture stem from this kingdom. It says we are used to kingdom for Bono. Let's go ahead. Such as the chieftaincy institution, swords of the state, kente clothing, an umbrella used for the kings, as well as the office of the Sanahene of the chieftaincy institution. Or say, Bono mani nia bono ni wotie ma wani nje. Bono mani ena Akan ye culture ya mamre eshasye. Ya mamre bi te se ahinie. Ene afena ene petia kente ene chiniye nyina no. Ifiri bono mani ye shasye yusu sa niema no. Na akunya ye friend Sanahene so ifiri Bonomani sanete. Also the old Bono also included Rabra, Kintampo, and Kitikrache. Minia ma mo ka se Kintampo for benye Bono for. Kitikrache for benye Bono for. Yemene me kan bukui eneka. Wa opebia ko hwehwe the forebearers of the Akan chieftaincy system in Ghana. Very good. Or say the old Bono also included Rabra, Kintampo, Kitikrache. Bono literally means the first. The Bono first settled in the Gunja area, and after war with the Mosi and Lusin, they were forced to migrate southward further. They were led by Nana Asaman. Or say Bonofo, idi san kotena Gunja area ho. Ni Gunja for edi siani no. Ena Bono, bebe chichire Bono. We free Gunja area ho. Eba Bono Mansoa, na ne capital, ye friend Bell. A History of Ghana, revised and updated, written by F.K. Boa. Or say the Bonofo muntie mu history. Or say the oral traditions of many Akan groups agree that Bono, now the Bono Ahafo region, emerged as the cradle of Akan, of all Akan people. Indeed, nearly all the different groups of Akan trace their original homes to Bono land, but the traditions are not clear about the origin of the Bono kingdom itself. Also, or use Bono kingdom. We never comfort laugh. Also, Bono nye kingdom.
FK boa osi bono ye kingdom o nti ono so de asem na wo ka kire no very good ne all can say akanfo dodo no a migrate from Bono land ewo Bell Techima area ho ene babi an ye friend na Bono East and Bono Regency ho nyina ka Bonofo asase ho enti oye Bono ni a ma wani nje dua ya nkwanta ni nyina na eye Bono me ba the third evidence sorry, I'm reading from Account Traditions of Origin, written by Eva L.R. Meyerowitz, page 33. Or say, according to the tradition of Techiman, the ruling class of the people, founders of Bonomanso, came originally from a place in the Great White Desert, that is the Sahara. From there, it is recalled they went with their bullocks and horses to Diala or Diala, which was close to the big river. At a later date, they settled in the country immediately north of the northern territories of the Gokos, where among the Mu, or the Aboriginals, Mu, Benene Yefrebe Degbafuono, Aboriginal, or the Moses, as their descendants are called today, they founded a state which grew into a great kingdom. Or say, Bonofo, be history say be free Sahara Desert no so. And the buy. Na be buy no, if I na be try. Be try more area ho. Be try more area ho no, deba area ho no. And na be ye den. But it ba ponko so ne be buy o. Be form Bono kingdom. They founded a Bono state. Sana wakan ha. They founded a Bono state which grew into a great kingdom. Many of our comfort love. They all can know Mrs. Meyerowitz or your about to say professor. Or say Bonofo founded what? A Bono state which grew into a great kingdom. Originally, Bono state or Bono kingdom cover but beyond the offense war of Ashanti region. Abase area but ne Bono East na ona na Bono land no na cover. Into obi a otimbia no ofre no ho Bono ni a eyi kire se ote Bono fo so basa so. What I say? Now, Yensentie na ye renowned professor Aduboahene ono nso ka afa Bonofo on. Ewo ni book him Topics in West African History, written by Aduboahene. I'm reading from page 60. Or say, according to oral traditions, the first Akan state to emerge was Bono Techimai. Meaning about so what? Meaning about comfort love. Aduboahene no come. Professor Aduboahene. The whole Africa won so many awards in history. None was need to emerge was the Bono Manso or Bono Techimai. Aduboahene aka. Aduboahene aka. Meyerowitz aka. FK Boa aka. We John Abamnyako onoso aka. Mixer how many authors? Different authors. 4. This is what they are saying about Bono. 80 million. Bono no de etiase. Bono etiase. Na Bono so eye firstborn. Into your Bono nia mawaninje. Na se o be kase ye Bono nia eye wa hiu. Enye wa hiu.
bono no de ewo ho na ye betintim bono no so na bono champion council no so ye de ba anu ehye pa subscribe na share na ma atifo yina entiri na ya medi betwa masem no ana nkaibo eto enam de bai we about comfort laugh me presentation am ye awo kase my presentation binom nti o de be to afidi no so krampe ne me ka ye nom da so ginam o ta se me da so ginam mamre num ne me ka ye e wonyansapo ohene ba nom the same thing na me ka no but just that this time what been you say sen kam kasetia na adoma hene anam kasetia bona hemfo binom nso be mu na nso menye ne sa biu because wo comfort laugh asantefo abete se wo comfort laugh mwachire mi nyansa me emfa ho se me ye bononi na adoma hene ye bononi na suma hene ye bononi me hu se doma kusi saga no even though doma kusi saga no ye kompa no sa 2020 na ba he no nya na adoma hene de ba he ye na ma sante hene ne de ba he because onu ne di kan to na numtuo se wakum doma kusi ewom se ahemfo binom bedi akonkrofo abekube no be tutu be ho but ben kan pa no either say o be blow a horn language o be bo atente because horn language no uhu abe no na wo de bosa ade no nipa nte ase gise obi a wo be gise wo cheda kire na ase na wo bo de twene so nipa nte ase gise wo cheda kire na ase na nemrim na ohene tise sante hene waje akomya tise mtiwe hwebe yakum do makusi yakum jama dinkra yakum asimasi nipa bitia ebeha no se wo mame comfort laugh se wo papa bi bo ni tuo ni da bia nipa kro oti ho na odi oyiwa hin se o papa ne bo ni tuo I don't think say nka wakoma ebetima accommodate saade no oti ase enti bibia nkoka popa nka ande trada yehwe the origin of nana doma hene on nana sante hene be beef no a ono na de baaye ba wo wakazatia neda me emphasize na doma hene ye jama hene me so ye jama ni ba me hu se sa ande ma na ekoso no me nya adwen bi se no me esesem ko kan ye minim enam ko kan se doma kusi no na doma hene ma onye ma no ho because sa doma kusi no enye doma hinkro we modern doma hinkro we eye doma kusi a ye akwamfo ye gya no wo sontreso sebe ya ne bo beto ne yam na obeba down wo hina ye mistake mo aka bi a kire no da wo hina ye mistake ye na sante hene o kan se na techma hene onye ne ho basabasa ne de nye ne ho basabasa sa kasa wi nka ne kwan so hene ka o santo na numtuo se Kwame Nkrumah no mpa asantefo asem no sa asem we Kwame Nkrumah busuafo ene ni krumfo bete anya bede because Kwame Nkrumah de no de ya asantefo o kan hwan ne tim kan wa asante man mu nya kokodro e kan se sa asem ya otumfo kan yi anka yi ono asan kan one na adoma hene buifi be problemi yakuna mpa doma kusi yakase yakum doma kusi ana ye oya yakum nampa okika wenu mina mame comfort laugh di asem no katrem di asem no katrem o hene de oye nyame kese oni nyame pe oye nyame kese nti ye monitor so na obi de ne hene de da bia o mayamfa nanim entwitwiri fom
Sa no hwe. Producer, yenko hwe. Mame Comfort Love. Nasema o kanfa na do ma hene. Yo. Adafo. Asante mama. Me chiache mu nyina. Baby obi biara wo. We asante baby obi a me chiawo. So wo bono. So wo everywhere awa Ghana ho me chiawo. Na anadwidie me baya na agema bedu nti na mbae. Aya me se adwurubri a ohia akwara. Ohia totofe wa ene motofia. Ama onu makasa kire no sanse woni kasamafo onu ofutufo oni mpanimfo woni fie enti asantefo binom te se wo Mame Comfort Love mone mama me mosue nyansa enti kane no video na mbetwitwatwitwaye na mfi se bona hemfo no kona be nam so no maninye ho na me kan sabre no me ka kire ma wo wate ase ne se sabre no na magim yes jimi na ma mko yes ano nti nananom a mko yes nananom bonofo a media encounter mko ye na santiman ma ekuti a ho bia no me famia ma homa so mapam chewo se asema me kan ya anye mo de bia mo mfanteme na sabre na magim bonofo so a me ko yes media encounter wo nyansapo ene alunda ene oheneba no a asema me kan ya ekoti abonofo bia so momfanteme na sabre na magim oti ase na magim jimi na ma me yesa na yese kwasea na niti wa agro nso a na agro ayeden na agro agu enti se ne awo Mame Comfort Love o hene katro se ma wasante se nia yo video ya ye dia na o ye o shate a masantefo mo hote sai wanka Ghana fo mpo me sabre na sante na do ma hene na sante ne ntem na sa ade no ho no me ko se me ye Ghana ni enti me ko kan ya minim ama akoma bi aba fom emfa ho se o ye me hene ene ne kro ne ba no me ka no kre a ewom o ti ase na wo de ma hu se wo de o hene ye bibia o ye perfect if you say o ye nyame kasinti ena waka kire o se ma wo wasante sem hia na ma wasante sem hia me de ma me bonu sem no ehia me so me ma mbonu sem ayede ehia me enti me ka kire o se mi videos am ko dwa a wo so de bebaro na ma jim nti ma me sa hono dim jim ye because na sen kam huru gina mhenachi ti se na ya ugina o henachi no enti nne de mani ate na kwasea na niti agro nso a na agro na yeden na agro na gu ye mistake a make us a right so na o hene ye mistake a o ka se eye right no I'll do the same thing nam bono nso a me no mani ade ho se na o hene ka kire o se ma wo wasantesem ehia no membono sem ebehiam me bono champion council me di mutintiman if you say me ye bono ni orofo subscribe na che nama afoforo entie nkabom ne anuado no Mame Comfort Love me bisa one question we eya bonofo nko ane asante kuti abe dagomba opokuara ekonka won gonja okonka won water region ewe soro hona apart from anglono ewe fo abaka okonka won aden ne no de gonja fo ne dagomba fo ne ewe fo no ahemfo no omukuku bi no ebi na mokwadum mi bisa opa ma sante hini nso akwadum no nka se gonja hina suma simiku no dagomba hina suma simiku no ewe hina asuma simiku no nka me donya mese nka mani we nka butu nka mani we be butu nka be free soro ho slemfo be free soro ho abe vandalize kuma nka man we be butu opa man entrebi ota se mo sore ana mo kan se ye nuam akamfo no kra be pass and fo asem mu nuanom akamfo ahemfo no a mo no wo di akon
a mukum wo no bene eda mo kwadwen mu na da bia mo ka yekum do ma kusi ene yekum jama edinkra na nipa no te memnya jama ni o jama edinkra no yem nana nti ukum no a wani agya wani agya eda wo kwadwen mu ma da bia woto na wote wa hindwam na bere hoahoa no mensom tia opese minsu anase mensere comfort laugh se ukunu wa anase o papa wa ana obi bia wa wu bia no wo abusua mu wo te se obi ni kuno na se nipa kro no bo ni tu kuno da bia o di presi se ma comfort laugh for papa o ma comfort laugh for papa o how would you feel orofo subscribe na share African History and Heritage TV. Mede menka bono abawiye. Mede ma se me ma moniti adehye.